Pozdravite everybody, danas ćemo igrati Skywars. Sorry ljudi. Idite malo, server is full. Ajde jedan, izađi. Server is full. Ajde. Teams, ajde. Fuck you, no thanks. Ok, u timovi smo lifeboat. Zadanje gdje su. Welcome to lifeboat. Uiii, tako. Sad ćemo da vidimo gdje on ima dva igrača. Šta? Kako je web cool? Ja sam isto cool. Brate, gledaj koliko ljudi. Brate, svi hoćete da taj game. A sam to znači, nas ima 3. Koji sam ja? Evo, na primjer. Sorry ljudi. Ja sam zeleni, znači ovaj tu. Imamo... Kako vas ima dvoje, bre? Nije fair. Join match. Ko je ovaj tu? Da? Da. Окей. То, что заключу везде. То, что себе там. Что сидит? Потихоньку. Курса. Это блу. Зараз.
Я сплю. My menu se kliknuo. Skywars, ajde Skywars. Sada server nije pun. Gle koliko ljudi. Evo. U fighting game. Realizacije. As a team. Running. Whip. Good side. Single boot. Bullying. Whip. Essa vieram péssimo desse. Fala-se. Vai virar tutorial kako da skidate, da? Evo kao vi nemate Minecraft ili Minecraft koji god budete, ako želite Minecraft da imate koji ja. Gledajte, duplo V Craft, znači sve zajedno koji nađete ovo tu, prvo će vam biti i skidate ga. Kada vam se skine, vidite se kada vam se skine. I kada vam stigne do 100%, pisat će vam instaliranje. Minecraft block crafting building. I vidite se kada vam se skine, vidite ovako, pisat će instalira i otvori. Kliknete otvori. Ako želite da, kako da kažem, da stavite onako u folder, uzmete taj nešto što ste skinuli i prebacite u njega. I ovdje napišete naslov kao fucking god. Na primjer, evo ja ću games. Da izađe iz Minecrafta. Ja ću games. Fuck. Iza se kura. Poslije ću pokazati i vidite. Vidite, imate ovako folder. I sada ako želite, evo ovo možete, znači, vrlo lako daju. Kako? Idete ovako, odete na YouTube.
odete na YouTube. Neke druge stvari. Posle ću proveriti što je ovo. Gledat ću videa. Kucate li za Sakura. I evo ja ću primjer, evo Mr. Fazbear. Ropa. Idemo u description i ovo ne piše DL. To je Freddy Fazbear. Evo Freddy Fazbear. I have to watch all my friends break down. Vidite i otvorimo se sad. Ovako na slici piše Freddy Fazbear download. Idete dole i kliknete download. Continue to download. Kliknete orig. Šta dalje? Vi napišite u komentarima ako želite da skidamo, a ja ću... To je bilo to, vidite u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav!